هنا بقى اي حاجه ب 150. بصوا الحريمي، بصوا الشوز دي، في منها اللون ده، في منها اللون الازرق. بصوا عامل ازاي ما شاء الله. في منها اللون ده، بصي في ده برضو تحفه. اي حاجه من هنا فرشه ان شاء الله ب 150. اي حاجه ب 150. بصوا حاجه السهره بيقول عليها بواقي ب 150. بصوا الاسود عامل ازاي ب 150. الابيض برضو ب 150. بصوا الجزمه دي، الشوز ده ب 150 برضو. بصوا بيحب العالي بقى، البنات اللي بيحبوا العالي. بصوا ده برضو ب 150. اي حاجه هنا ب 100 ولا حاجه هنا ب 150. مش عايزاه طيب. ده برضو ب 150. فينا اشكال بقى. بصوا ده اي حاجه هنا ب 150. واصور لكم برضو اللي بيقولوا عليهم ب 100 دول. ده ب 150 برضو. اي حاجه من هنا ب 150. بصوا زي ما انت شايفه كده. بصوا ده برضو ب 150. وده برضو ب 150. بيحب اللي بيلمع. ده برضو ب 150. بص عامل ازاي شفاف 150. الاورنج بص ده بس يا حاجه سيبيه برضو ب بقى. 150. انت عايزه اي شكل من اللي انت عايزاه ده ب 150. بصي ده برضو ب 150. في اللي هو العالي ده. بصوا الشوز، اي شوز من هنا ب 150 جنيه برضو. بصوا الاشكال دي، بصوا هنا برضو. بصوا دي عامله ازاي ب 150. ودي برضو ب 150. السبو ده ب 150. ده ب 150. بصوا تحفه. بصوا كعبه 150 هنا يا استاذه، وهنا 100. اي حاجه من هنا ب 150. ده باستيك هنا ب 150. هنا 150 وهنا 100. ب 150. ده برضه ب 150. اي شكل من دول ب 150. بصوا ده ب 150 برضه. طيب بقى شويه. ده برضه ب 150. لون تاني. الاسود ده ب 150. هي دي نظامها عامل ازاي دي؟ بتلف على الرجل. في منه بقى الحاجات دي. بصوا ب 150. اي شكل من دول ب 150. بصوا ده السبو ده ب 150. ب 150. اي شكل من دول ب 150. بس ده برضه حلو قوي. بس اللي عايزها، اللي بيحب العالي، كل الاشكال دي. في الابيض الساده تمام. بس عامله ازاي الماتريال حلو قوي، شيك قوي. في برضه ده برضه ب 150. اي حاجه مفرشه كده زي ما انت شايف ب 150. بص دي حلوه قوي برضه. بص عامله ازاي ب 150 جنيه. بصوا ب 150 جنيه. برضه في ده كده الكعب اللي هو رفيع ب 150. اي حاجه من هنا ب 150. شايفين الاشكال عامله ازاي. ده ب 150. بصوا تحفه ب 150. الشكل ده برضه ب 150. اشكال بقى زي ما انت عايز. بصي دي لطيفه 150. ده زي الشبشب اللي قلت لكم عليه الصابون. بكام لو سمحت؟ ده الصابون برضه 150. اي حاجه من هنا ب 150. ده بقى ب 100. ده بيقول لك ب 100 بس. بصوا نفس الفرش. بصوا ب 100. اي حاجه هنا ب 100. بصي بصي كان مستلم ده شقه ب 100 هو عبد برضه. الله. اي حاجه هنا ب 100. بصي عبد الله ده مربي ابنه ب كان 100. منه الساده ب 100. مربيه كده. في منه البيج اهو ب 100. اي حاجه من هنا ب 100. بصي ده برضه ب 100. مستلم ساعات الشقه هو
في هنا اهو لقيت اهو استنينا مع بعض. بوت اهو ب100 برضو. عنده حاجات حلوه قوي. بصوا كوتشي ب100. هنا في بقى كوتشي شباشب اي حاجه. بص هنا دي الشفافه برضو ب100. اي حاجه مفيهاش دي زي ما انتم عايزين كده ب100 جنيه. واخد واحده جربتكم برضه كريم بقى السبت جاي على نفسي. ده للافراح برضو ب100 جنيه. اي شكل ب100 جنيه. بصوا نفس العين ب100 جنيه. اي شكل من دول ب100 جنيه. شايفين في اشكال بقى هنا. بص 100 الاشكال دي كلها كده. بصوا ده حلو قوي ب100. بصوا عامله ازاي تحفه. بص دي برضه شيك قوي. بصوا هنا بقى تيجي زي ما انت عايزه في اشكال والوان. وده برضه حلو قوي. دي الشفافه دي فيها ده من جوه على من هنا كده. بصوا عامله ازاي شيك قوي. اي حاجه ب100. اي حاجه من دول ب100. بصي ده برضه حلو قوي ب100 جنيه. اي حاجه ب100 جنيه. بصوا ده شيك قوي. بصوا عامله ازاي ب100. اي حاجه من الشكل ده ب100. ده يا جماعه تبع حسام الصياد اللي وريتكم التليفون بتاعه. اللي وريتكم عنده البوتيهات هناك. كل الحاجات دي ب100. واللي هناك اللي وريتها لكم دي ب150. تاني فرشه من بتاعته هي قصاده على طول. شايفين هو هناك اهو اللي انا صورت لكم عنده البواطه والرجالي الاحذيه الرجالي. وادي هنا ده اخوه برضو عنده الحاجات دي كلها. بصوا